Haprang kejing kran makejing persang ke sorkar Meghalaya ban penhab ya Byrnihat nak kejing bat kerdan beningkong ha keperthai kata haprang gijaka ki Jakhlia tam ke Lyer kumbala penpau do menteri rang ba ke jelau konrad kesang ma ha ke arpo pratri Lyer arja arpusan Himanta biswa sarma menteri rang ba ke jela Assam ru ula kubur badan kam ke Ïatreilang halor ke ni kejing temu. Kadi kejing kran menteri rang ba ke jela Assam hakilat pathai kubor kala long hadien bola dep banyedan benta ha ka passing out parade jong ke North Eastern Police Academy Nepa ha omyam. Himanta biswa uloong baka Byrnihat ke hap lang ha Assam bat Meghalaya bat kumta hapan Shillong ya kejing ba khli bat kemiranti bada ke Ïatreilang bat ke sorkar Meghalaya an la ban penti kena baka jing penmi tedam Jakhlia kan duna no. Yes, he has spoken to me. Byrnihat, as you know, belongs to both Assam and Meghalaya. Obviously, we have shared responsibility, and I'll work with the government of Meghalaya to see that the pollution levels comes down. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.